Bingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like i-video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kumakhosi i-Kaizer Chiefs udouble velayo ekuthiwa ke i-Kaizer Chiefs ingase idedele umdlali ke wayo oyiwinga lapha uPule Modi makuphela ke yona ke lesizini esikuyo. I-Kaizer Chiefs kuthiwa ke already kumanje isiyayilungiselela ukuthi ke ithole i-replacement yakhe ke lapha yana ke uPule Modi. Kubikwa ukuthi ke i-Kaizer Chiefs njengamanje ke ixoxisana neqembu iStellenbosch FC ukuthi ke libanike lapha yana ke uDavid Titus. Impela ke i-Kaizer Chiefs ingase ke ihlukane noPule Modi, then i-Kaizer Chiefs izilungiselela ukuthi ke ivale ke isikhala esakhe lapha yana ke ngoDavid Titus weStellenbosch FC. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama transfer rumors kanjalo ke nama confirmed transfers